ket isi. E fon nou di chaj ave se bejoun zon sa raj isi. 1 minute mwa rajen. Ake la men. Depi an pa ma vin la men, te do pale pou kontou, papa. Ou konen men nan zon sa mi la men, ba yon minute mwen mali men. Problem sa gen fwa pa la pel la men, pa se foufou, man ke bon mal men non se katri men. Non monsie, ou konen madame mwen men madame mwen api. Frem, fanjou du tok pa damou nan bisa frem. Pa mwen ba yon damou nan baz. Ou konen madame mwen men, e sel nimeo ki sou telefon men. Ok, si mwen kompwane sel nimeo ki sou telefon madame mwen, ou fèl konfians. Fè madame mwen konfians. A yon problem, mwen mwen gen la yon damou frem, mwen ka bon men, mwen ka kompwane lè nèk damou, mwen ki yon kod pou frem. La ba ou pwet. Oh, sa foto madame mwen fè sou telefon nou men. Ki foto, sa ka kilot jwen nou, sa ka kilot blia. Babe ze kon ki foto men, sa foto madame mwen fè sou telefon nou men. A babe man apil men, ou konen fotografi men, de fè ou pou madame ou kope mwa, toupe mwen pou li. Mwen kaze baz, mwen kaze mwen telefon men men, mwen kite sou mwen, debi mwen mwen minute nan gane yon telefon men, mwen kite sou mwen. Mwen te diskounite, mwen touwe yon dou, Mwen konen men, e kamera grafik.